Ahakoa te whakamahinga o te kāreti Māori o Tipene hei wāhi whakamātautau pahū mo te ope tauā o Aotearoa, kei te whakai atu tētahi o ngā tauira o mua. Hea i ki te Waihoro i Shortland, kua tata ke te ngahoro o Aua Whare. Anei te pūrongo a Kingi Kiriona. He kura i ako ai ētahi o ngā tino rangatira o te ao Māori. Kua noho hei hākari mā te hau, mā te tūkino, a i nāia nei mā te pahū. Mena, i riro mā te whakapahū i te wāhi nei e muru ia ki te paparawa, ke tīmatai he mahi hou, kei muri au i tērā whakaro. Ko te whare kori tinana tēnei o hato Tipene i wera i te ahi te kautau ki muri. He mea tuku atu e te poari, hei wāhi whakangungu i te pirihimana, te kaipatuahi me te ope tauā. He ora tērā kua puta i te mea kua hingake. No reira, ka horei tino raru ngā mahara, mo ngā mahi ko mahia ki runga i tēnei wāhi o te kura. No te marama niki o hurai te rātau, nā te puari hau i whakakoakahoringia. Nā runga i tō mātou whakahe, kia pērā te āhua o ngā rōpu nei ki runga o Tipene. E ai kia kito nā te puari o mua kē te whakai, kia pēnei tia a hato Tipene. Nāna me te puari o nāia nei tērā mōtini i whakahe, i mutu ai te whakamātautau pahū ki konei i tērā hūrai. E ai ki ngā rangahau a te karere, mai i te ruarau ki te onorau tāra, i whakawhiwhia ki te puari mo te whakamahi i ēnei whare i tērā kotahi. He mea paipea i nā hoki kei ētahi kōrero, kua timata noa atu te pirau o ēnei whare i mua i te katinga o te kura, te kautau ki muri. Engari anō rā, te wāhi, kei raruake nei ko mahu e nei, ki ngā tūkinotanga te wā. Ki ngā whare, i tā kahikahi ngiae, ngā whakatupuranga i roto i ngā tau, ki te kura, ko whakarerea nei e te tangata. Kei reira ke te arohanui. Ko te rongo kōrero ka tūwhera anō a hato Tipene hei roto i te rimatau, engari kaore i te mōhi o tia, me nā ka tū anō ki konei, me nā kua mate a ka ingarua. Kingi Kiriona, te karere.